Aini topik hek ma plenary ortho je puila plenary manek ma chung football ba cricket je kuno competition o thana inke puila chini within the team o chini plan now spole goalkeeper onai spoke defense o tongnai spoke bale mangle team asu side spoke bale ya thei tak nai spoke bale wicket de hi mak mai abudi ma toy namle planning system that is called planning ba plenary amboya chung to 11 zona ya we are lakhs of lakhs ti prasa bono tu ya zona inke chini session nango abuni ba pandamo tini ai ni topic hek ma resurgence of indigenous people through thansa ba thangha bo unity o ti pramothani activities by shortcut santha ke ti pramotha ni thangha bo ideology o ti praijoni ti prasaro bo ti pramotha platform o msa jona NGO fu jini participant tong ADC election fu sa participant tong ta bidan sabha paye ba bidan sabha chi jini performance ni mutabek wo jini ti pramothani support aram sa bang abuno sa mase amo pandawa apu computer ya ba computer ya pandawa pa record exact figure lang sia arfo aini bo 26 mas ni experience wo jiang manu abon sang samchu ake maharashtra to busy talking angke tinio chini uttor side be tongnai bro ang to damsarani uttor side be tongnai bro ke chini ba medical facility ong to education facility ong to chin ba close haring ke bukti chu mathang chu silchar mathang hoi karimganj mathang chini tripurai joni phose bro jaga thang chu magunda mathang for medical treatment ake bukti ke chin ba distance close aro jaga na chu mathang an ba ang to gorib sa ang to bene mumbai kolkata ba o foreign ro thang pore jama yang ke ai education background silchar jorano paijaka abo pandawang silchar tunge pore ha 96 chio 2000 jorang asam tunge toye pore wo abo bayang TSF ikna ha apong TSF bo ya prepare ha ni life wo ein student jibon ang matang biya TUJS ikna ha apong abo si asu bini kahini ba breke performance ke abong sibia college pore fuang NGO samutaw binim sabai pa nagara ono support keo dimasa student support kya abin keta samo khasi student ono support kiye silcharo 100 moyo 2009 o jokhon mizoram o 1997 o chini bru ro no district council saime chini bru ro mizoram habo district council ma saimo ni ke ha karone mainke abo jaga wo betik discrimination choleo nung rojile chini ha se ro achai ro na ras khe tunai ro thang tunai ke government facility lana inke chini mung ba ke no ma soinai abo bandon na o taw naidi chini bro ro mizoram ni has kam ni phaine ro e kali tripurai jono bro masio lalvia thangi ma trek ma pui masio aro riang suiro ya bru suirak mami thet male jo to krim le kine thet ma krim ni pandawo thang tole na government ni facility avail khena pandawo bai dota do phano haya phono aba jaga bro suppress nge ma tongo inke bro sajeman bubagra samar ke kriye sabsule tongnai nije hasakao thang to pandawo na salhale khorang tui sadi thoike thoya thangke thanga aposa sani mai theno chung dabi ma ke nai himo dekhiye mizoram chim bru tona ro khorang tui salai ja kintu bad luck khorang tui sai phono brole ko ba dormo bu thanga aro kono hindu kroi joto se christian slai bu tong open brown ba ye sorkha bu browni dofa bu browni dormo bu browni ari tui ku mai kaudi inge ba kawi sing bru pa ma khai ja dabi kapno success ya second time of year 2009 bung tramo jarjukima 18 years old boys kamno ke ha miscreen criminals pobaha sia bung thang ye kauthai ko ha bung kau ha kau ya bo jaga bo do samaya riang ro 2009 no inke abo jaga bo riang ro do samaye second time 2009 no ke chi bro no has kamni no sawe rukhle pia afong third year pore to my god tini ang po ekjon bo level sobai tongke ang part of a community ani do phani ro khani ba pandale ang problem solve khemaya phano ani kaute semai ni odikar tongo hiya ani tinio ti pramothano 99% ani abafu ni songothon afo bruce student ang vice president silcharo afo ani yudon joto chung pala ke organize khiye all assam tribal songo dimasa all assam dimasa student union all assam khasi student union brau joto naga student union na khruye chung whole assam bo silchar district koloriye whole de deputy commissioner thiye chung deputation riye apu congress ni amol abarke chung kheha arphono memorandum jomari po je khepono kintu violence le stop tha
Arpo je 1997 cio cing bro sling klaya tio mo Tripura raijowo abo kintu solve khemaya abo ni bak pandawa mi ani je clip video clip chung nu ha Maharashtra ni intervention Maharashtra ni performance Maharashtra ni dopan saka hamya mong abo ni bak pandawa tini ang doli riang 2005 khe as a student hisabe jo tono to ye arpo abo problem I could not solve tini Maharashtra production ni netrite bini leadership by Tripura raijowo eto 25 bos or 23 bos sling klaya to mo they got the chance to breathe in. They got the chance to survive. The Bru people in Tripura from Mizoram ni Phainero, they got the identity with respect because of Maharashtra. Abo ni baye ani salam, ani klumong. Maharashtra ni sakau tungai, ang abo I'm Christian. Ang thika ang no to hako they will bury me obviously. Ang hako thampu joma yes Maharashtra. Ani Bruno abo pro nang ha. Abo lain thi tungai. Abo ni pandawa Maharashtra nang second time hambai. Abo ni bak pandawo Tripura Motha has taught me many things. Ang 2010 o jokon Tripura paipuo Assam ni Bangla bai Tripura Bangla solaya. Kaita de saita de samang wasu Bangla mayam cia. Ang oboi nogor cinu das din obarato. Engka bai minoti de bon masoi Malaysia ka brom sarang tuition pro. Abo ke jole je mai chalai photo oi monai tharuk tui di morang cia nai sama tong kamlang chai tamo tharuk. Ang ke to phai ko se hiyo. Abo ke sale ko to মানে আং সানে মগে ব যখন জুং কমিউনিটি জুং পালখে তং ইয়াইনখে চিনিম খাবো আলাদা ইথ মকই বাই যখন চাল থাংখে খাফাং বাই চাল নাই জুং যখন পালখে তং নাই মকই বাই নুলাই নাই খাফাং বো পালং নাই দফা মায়া চালাই নাই চুবা চু ফাই নাই ইয়মং ফাই নাই আবো সে ফ্রিডম মাই নাই আবো নি বাগে তিনিও আবো চিনি ক্রিশ্চিয়ান নি বাইবেল নি গান র সং র তং আং খনা নাयो আসিল আবো কেহা গান তং তাও পাও তংখা am jila maya marja mung am jila maya kitu tau khnate am ji maya aboro pandawo jini mind open one nawo broad mind one nang nai let us be flexible chung consider ma khanai trek ya ke chung ma let us not only look the black part of a person chung bini character hamya mano ta setatu ke de suppose ta for example ang by monihar ma sane just for example by tajoli do just example udaharan monihar bahai sible hai don't never look that what Monihar has contributed in that Tiprasa. Monihar deborma Tiprasa etamo khaika bini good points no se chung count ma khenai. Abong kache chini dol rak nai. Aboni pandawo chinio ang bo open up ang Tiprasa phaika bo platform mai kha very prestigious platform. Ang bono sonman de tini ang Tripura Motha join khemon karono. Bang mai Tripura takhu jebruk bang jibono malai kha kau salai kha tinim chile ha maya chalai kha. Tripura Motha has given many things. Tripura Motha Maharashtra has taught us how to love, irrespective of all community, irrespective of all religion, every section of community, whether black or white or Msikhana de Sitra de Jotto, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tripura Motha. Aboni bak pandawo tini bo Tripura Motha bo emon jaga angno hamya mung breke hamya nai abo jinis tangno phungha. Tini tre keha kau ang masanai. Ang to asamot maximum time ang tungye to haba asi sondanga khnale khnaka apo we have never experienced angle asi sondanga la cheko ang 84 wa chayo inke takwo jang kaija phaye Tripura Motha che o asi sondanga haing kha joto khna abon bayek maong bikerang kol sarno bikerang kol angse Bijoy Kumar rangkol likhna bah Bijoy rangkol Kumar le Blongbro ni top spo Blongbro ni top Bijoy Kumar rangkol is very dangerous. He is militants underground. Naro jara student sikito nang bro no po kidnap khetna o now hostel mane school ta practically now no wata phaidi ai babu so ama samusao who does not love their kids now host shooting po hostel tongdi bikerang ko soni dol khna ke bro no sasule khakmaina le blot na o are really ake sao kintu in practical abuk mane ang san nai me pho jinis no never believe. What is for without proof we should never consider that is truth. Abor pandawo tinio I am proudly with due respect but I am sharing the dice with my sir Bikerang Hall where he has not kidnapped me. Bono kidnap khiable abon boye beini ko be pho himojinistano chung khna ne ya. Bok boy plus ang chini pati bono sannayo je tin imsiyo phonale haise doknale haise hima ba haise no jipono takha thoidi. Kehani pisonio backbiting abo jibono chungkhe nai ya. Ambaya ang phainai abo Maharashtra wo
out of political experience ya. My political experience this is the first time and this is 26 months old. Abar pandawo, I have no idea much about politics, but in politics there are sweet as well as bitter part also. Politics so kha botongo, ktoi part botongo, both we have to taste. Abar pandawo, ti pramotha, jokon NGO start noi tu po, corona ni somoyo. Sakit chung door to door sini ata osiram song sukobasi babu song mongol jomatia song bang ma chung poncho sadam jomatia song brole phaisi phai ya puila abar ke chung movement khailaka din salsa o ang silja pore ang asam to puke numbro ni phai ke ang le tripura raja hani imasao raja hani ke joto siu that means tripura jo bre ke siau phatane bro bai raja ni ha yes nia o den ji ha tripura ni identity ke mais nia Rajani ha, amai chung joto rajani sa, rajani bongso, boroni brok no chung, abu no chini porichoy. Abu pandawo, chung abar ke samung tanglai ye. Chini ataro siram song, chini Ranjit Sani, bobini khas bok to brok. TYPC ni movement no, ang po bumbai palse ang po join ke ha. Raja hani brok doli riang, kintu I have never seen who is Raja. Ang jibono nuya ko. Then one day 15th of February 2022 2020 ni 15 तारिख February महाराज नि राजबारी प्रथम बार आइ जीवन नु फाइक्लाई लेखा गाड़ी आउतो कुहा रिजर्व लखा आरो जुं सब जमातिया तो रियां तो केबो जुं सिंलाया मासे गारो गाड़ी न चिनि इंट्रोडक्शन का आबनो थानसा फाइलाई राजबारी नुखा आपु से प्रथम बार राजा नु आपु आं स्पोर्ट्स मालाइका रंजित देबरमा सारबाय मालाइका चिनि EM अनंत बाबुय मालाइका विष्णु देबमाय मालाइका ब्रयनिमसिगे स्पय मालाइका मिरामी रियां बाय दिनि आहानो मिरामी जे जागा पतंग तो आंको बुइना मासानाय आमो पांदावो नो दिप्रामा थाति TWT वे फेरो फाइदि नुनो बकाबो बो स्टेज तंगे आबोरखे मालाये त्रिपुरा जनि जतनि महाराष्ट्र नाखुरै माब्रो दिप्रामा थानि वारिया हिसाबे प्रथम NGO सारा त्रिपुरानि ब्रयनो इनभाइट खेआ आपो जों ओनली मेबी वी वर 53 अराउंड ग्यापो चिनिमसियो महाराष्ट्र क्वेश्चन खाइलेका ब्रेफु काइजाकनाय Ingnai Ranjit Sano sunia da sung leka kancam pun do. Inke masa broke high pressure ye fit in kapo. Then I asked Maharaj, now ta ubanu CAB ni andolon khaitungo. CAB ni andolon pai kini ni nahi mung tamo. Ang bono sungka. Then Maharaj anok masa besides CAB doli CAB is also a part of CAB ke ha andolon ma now ni tiprasano ro tipraijo now ni ha ro now ni tre waisa sonman babeo. Now ni style ni ba panda now ni identity ba now ni survival ba na se ai ni bo CAB bu kasamo ai ni next step bono tongnai now no sonman den mani now ni odika lo somono tre we phero no yo ya phai khun am pa na se abo sai ni future ni andolon ni Maharaj saha abo ye no ang kha ka ye ai ni only question no Maharaj sa pu answer yo e borek mangkha ang onimes deberma tawjini bromna elopino jibonon uya ko khibo khaya ko एपरे राजबारी फाइले जाका बेयानो सो अबोचिनि XML ओनिमेस देबा आं सा चुबाइला नि खेमसे पोताम के कोरोना क्रिए जुबो चुबाइला यानो खुलुम खारे के ए ताओ खनाया को खनाया तो खाबो क्या खुलुम खा पा MLA उं थाके तोनली दान का हाइ कि सिबले हमको याक सा चुबाइला नि मजा मालाया दोआ को हे दोसार हे हाम बाहि बुना हो चुमा थांलायो किंतु आबर के साले बुनो दिन सासा नि कन्स्टिट्यूएंसी बु चिनि जागा बु बुनत नाय बक्तिता रेखा चुंसी लेखा इनके बोलो ये ना जोखन चिनी 5 तारीख February 2021 ओके महाराष्ट्र नि मालांचुनि बासो चिनी तिप्रामथा पहिला पार्टी उंया चायो अर्दारिया ना मोइदो देतो 5 तारीख February 2021 मालांचुनि बास नख्लावो महाराष्ट्र के सातुं तोलावो साकोकोतर के तोला चुक तिंगे दे आफुनो पहिला चिन तिप्रामथा NGO पार्टी उं थांखा आबो पांदावो आबो NGO नि जि मुभमेंट बाय पार्टी जखन फुआ तावसा चिनि परिवर्तन उमाव नुखा इनके जखन पार्टी फुके चिनि ब्रो आस्ते आस्ते तावसा स्रां फाइका ओ NGO तो NGO चाकरिबो माया बक्रिबो माया अबै ताम खाइने बा पार्लियामेंट थांबो काउ सामेया के ओ दिल्ली थांबो काउ सामेया के जखन पार्टी बुके ट्रु फाइलाय सापेका इनके आबर के जुनु एनुए जखन पार्टी उपाय परेवो एडिसिनि निर्वाचन सामपा बुके कमांखा Maharaj, if you permit me little, I want to say, जखन आइनि एक्सपीरियंस मा सानाय निर्वाचन जखन आइनि बुके आरो अमरपुरो स्पनो रिलायनाय हग्रा प्रपोज के दल रिरां नरिदे ब्रयनो बु चान्स रे नाव
Sini ronjit sa doli no ready. Sini LOP bungsa doli no ready. Ano sa doli don't poke your nose here and there. LOP ano sa po. Sini brom na oni manik ma. Beni jaga hai po hai babata sadi ni jaga nung brotong aro dian dia nung samong tang di heno sa. Abori khoye mungsa karono Maharaj bang kichu ta tax khaileka ani bed luck ai ticket cancel ye thangka. Cancel thangka sini dol raw te waisa phaithani Maharaj no khoma saini phailai pika. Rajbario phaika. Phailaye apuke mangthangka chungbai patal koinan dol alliance oneng thangka. Ong tha nem phuke Maharaj ano sa Doli go, now you go and speak to Patal himself. Hi, ang to Patal ni team ya. Why should I speak to Patal? Ang Maharaj no saga, Maharaj ya sambre ye kamsilik phu chungi tong o duitala sakawa. Nangkang saka Maharaj. Nung Tripraijo atsai phaimole. Nung Bibu Kumari bai Kirit Bikramchin Maharaj ni boh wo. Ang Tripraijo na hai rajang na hinu atsai miyaku. God has sent you with a purpose. Iso no Tripraijo Tiprasan imsiyo. Keha raja hinu no hoimo. There must be a reason and there must be a purpose. Abang pantawa, nu tinio, toino pohor kemayo, horno punu toi kemayo. Nu patal koina je jaga candi niri ang no hika. Aro jaga chuse klom toi khoye, brebe club cho hotria sa chung feel kema jaga, mang baye patal koina dora than nang nai. Ai ne abo su satma ki odir ka kroi. Abo pantawa abar ke salaye. Chung aro jaga wo kuna muha karono isor ja kore mongol jono kore. Isor je kemo kahani ba sengki ba patal koina ni krai thangka, ulo inke ang no ria phika. Abur ke cuhi laye ronjit sarbo angno continuously guide kheka bo last dino je dino bud unge counting fu angno sa doli nini certificate ro nu to pai nai nini certificate ro nini kamsen sin da to di do unge ke boy plug sa nini certificate no laye chi khor nai se bono guide ke mphai ni hisabe angno onek ronjit sarbo guide kheka abun ba ye I need heartfelt gratitude to Ronjit Sano Hambai Mario sin LOP sahib no Hambai Mario Maharaj no platform rimon ba ye Maharaj has groomed me up. Maharaj ano toy sakha. Politics only. What is the taste of politics? Both kahamai kukoi in share politics ni taste no. Ano Maharaj prungka ano taste kerika. Abo mayai ni te wa salam. Inke politics o ang sawo. Somoy yo by sindu koina be ang broimang noi pasong ke khuk khusi ananda boto experience both politics o hinjong tungmani. Horbo je chungmori chakhe raja chacha. Ang je chung tini ang rangja kola imo thuye sopnon khamai ke ang kuti potung nai ang maya chomori chakhe raja chaya o chomori no jibono chaya onek somoy chaya e dormo kaijo 100 bata hiao abo bai sindu pasong maya ang kuno mote pasong jakha er pore na wai so enai de chung 18 jona phaika nauni bisas samobai ti pramotha 18 jona edisio phaine ke abo wai so maya apule chung blindly tao jara tir thungnai ro bo number no sure tir nangnai chung ni chungmai Chongmaya arpono keha bisas bai tir chung kaula yune tir tayo habodoi no apu somoy onek bro tini kormosari phongtho bisese kormosari khikro nu ke bus khro hoyo khro nu ke khikro hoyo abke kormosari bo ungo baksa sin bro bo ungkha কিন্তু যখন chung silent book sabu ke bangwo যখন chung ti pramotha athro jona phaipe pore ke chim bro toi shoye phaye Maharaj ni performance ti pramotha ni performance nu you know sini bro toi todo ki toye phai ha bonim siyo abar ke bonim siyo যখন chung administration of phaike বিশেষ ke claro 17 of them men and only single woman now why should I do I be so no why should I do claro 17 jona ang sang chu broi aro wo ano IBA bilumnai kaija ya sabotong Rajesh Babu Sohel Debojit borosya ano IBA hilung ye ador ketu te barbage joto kaija mane ang sanai make bosi social media podero sawo hina aria jung politics o phaike club ai brifo palma kanai club ai broi eksomi hok chupong nai tini ang phonamma ang dai phainai mopo dai phaime phongnai tinim saino sanai ang nile tinta so phainai ang so phaime phongnai kintu lot of cooperation understanding bi dim sainim sia pho ma tongnai jinim sia bo ma tongnai kintu je 17 jona men ang only women info I always receive love and respect cooperation sini team nim sia colleague nim sia bo support ma ha ang aya ai ni colleague rono bo hambai jinim sia onek some bro ba waile sulai to tungono afa bisud abo chung khawa to ne ya waile sulai mono it is past let us look for the future you can turn your back only one foot I can turn but if you look forward future no inke miles and miles until your eyes go to the end of the
side asu zora nini future tong chini bobishot tong amo pandawo chini imsiyo ke ha platform ke ha party no tuinang thanai ke chung bet thake jrom seimo nangnai patience nangnai respect nangnai discipline nangnai ake maharaj sawo party structure bai khong ane nangnai ang to party experience ung ya chini LOP so BK sir so onek experience bo atoi nong khumung ya payo Raja Maharaj 7 bosong buti bong andolon phaimone tini Maharaj 45 years ongka brown ang khumung ya payo browni tulona keke chungle just buchloi siko chumblai pasa achaya ko amo pandawo atoi sona hambai mario chini chairperson sono political structure ke break onai khang just chumo ke it should be a pyramid system head was sabotongnai party ni chairman below sabotongnai committee party president then secretary or vice president aborke that should be in a pyramid system treke ha sumo ke kma aborke no systematic phain nanai party ni rule and regulation party ni constitution ni mutabego chini party choli ha singke chini party ding clock ke thangwana asa kheu apuni pandawo treke ha sumo ke bose chung hogra pod rike khaksa bua ka ungphono ta koni kai khaksa bua ka ungphono ang ye mung khablena narang no yo sisu yang ang no leaders naka buak ka hibono ano manson mari ni nangnai angno ya aini pot no SLOP is to say abo pot no chung manson mari le nangnai chung kau khna le nangnai abo ka se pati le rak nai jemon tau TW phong to koni kok ba khaksa khunju kak no chung ri ri phono hai abo phona bu ma sible abo sija takar jolan si abo no manson mari abo ya bini se no se chung respect maranai abo ka se chung future chini hamnai abo ka onje tam chimoni abo panda YTM phong to TW phong to TISF phong to ti pramothan phong to chini party structure pyramid system phong to plus bypass ta khelai di chung chen no sonman riye chung systematic babe from grassroots level onwards ward wise jemon ta Maharaj sub zonal level se party committee khana inke sub zonal level unke je what is according to my view go to sub zonal wise no problem VC wise or ward wise primary committee jodi se go thonu asingke grassroots wo yaru ro kasem phang kasem dei bang kasem blai bang nai thai nai abo panda wo sini ward wise jodi se sini primary committee khe ha inke tre chawan ong yang ke ma hayo abo panda wo jang ba chai tonga time to 10 minute singke bata lautana chung Maharaj tongko chin LOP tongko tre BK sar song tongko party ni constitution layout nai rule and regulation joto khnaye chini miya samo tini paune ma mkha phujunga angka chaya angskam bosaka 16 tarik January buboko masaka miya samo tin paune ma mkha pe prumang ka chaya tini Maharaj ja sawo chini hogra je sawo abono chum kha chuye in practical philo chung abo samo tang ma ke betha ke chanai inke atre ke hang ka bonglar chuo suppose romde for example chini takarjola just example takarjola ni EM ba MDC ba MLA phong to tre kuha constitution thang interfere ta khetho boy humble request tonai angle I am against groupism na groupism jibon khatung ya I am against politics bine politics nimsio politics thongkela angle abule cha ya suja kau abare pandawo ti pramothai sthansa chini ideology equality respect for all aboma tongnai aini no khongwo aini constitution aini next day jodi se chance mai ba chake ba ang de pasong nai fail duna abo bain slip dana abon maya ang no sujug ri to aini constitution breke sajai nai abo pandawo tre kuha constitution thai interfere khema ni tongla hasingke chawa no yang ke ma hiyo inke ti pramo chini Maharaj product kisur bini ke ha good quality ma he is a man for all bung joton by equal joto he embrace to everyone bini dok awo joto no phai kaham amo pandawo trick ha Maharaj no bang request khemchu we should never allow anyone meeting you single now tamo hi angke chungo ang saisung thai Maharaj de pusur ma laika o bai atibo ai doli batam thang salai khasido sababe abo sondeo phaimayo sini o te bai sopna hai doli tam salai ka bubagrai bro saisung salai ka ble pusur chung khnali khorang toya ke samokau hungke abo kau menam se haya de khorang loud wo samoy ke tut push halai moy ke kau si hiu chung ke riang ke abo jibon abo kau kaham umaya abo mai Maharaj I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman say anywhere when you come after 1 month or 2 months or 3 please call all of us
and meet openly. Khulam sadi will be very much satisfied. Otherwise, what will happen? Suspicion will come. Suspicion painai. Aroba phona ba doli ba thang rang de la tong khabu bang thia. Te masa no koni ko ba deboji po sondeo khenai. Haya de? Yes or no? Yes. Abong pando. Jori tu bu bagra manek ma ha bagra. We are all his kids. We are all his organs of his body. Aga tu equal love nangnai. Yes. We need equal love, equal treatment, equal opportunity, equal respect. This is what we expect from you, Maharaj. And we should never regret of what we have done. Ang ay ni parabo sawo. From grassroots is the president, sub-zonal is chairman, VC is chairman. Think you are Maharaj Pradot Kishore. Think you are EM Doli Riang. Think you are LOP Onimes Debrama. Think you are Bikerang Kol, Tipramotan president, and think in that way and work. Apa ketu ye samong tani ang no bubagra ang no EM ang no president ni tu ye nini daito nini pot no tu ye respect yourself nini pot no respect ye daito palon ke ti pramota solid ti pramota na all ti prasaro tero lokho ti prasa all will be ti pramota abo pandawo bono ai ka bomong tong nai ta kuram kuro tre ke hain ke Maharaj sanai kobro my dear brothers and sisters, let us sini mainwo kobro bono to ye hot discussion ta kedi Jesu kok borok Romans kriya mahaskri be pongto riang ni kau recognition pongto ini purthi bioni ni tong thai stir growing ke that is nothing my dear brothers and sisters apuni ok pandawo nini tong thai thiring ke automatic nin kau phainai ang puila ai ni kau san mang tam mang nai ang hasaka sai nang ni blana yes or no ang kau sana hingke first I should be born on this earth amuni bhok to yang sai nang nai এরপরে আইনি যখন সফাইনে আং মানাই হিংনাই কৌ সানিস নংনাই that means আইনি first tamo tongnai ha sakang ma saigranaই aboni wa pandawo nini kau sanman boye nini culture protection khenman boye nini religion protection khenma pandawo Tipramotha is always welcoming. Tipramotha is a platform. Tipramotha Maharaj will protect every community's language. Maharaj will protect every community's culture. Maharaj is equal for everyone. Aboni wa pandawo poila wa chini ma Sini stay, sini tong thai no chung thir ke malanai. Yes or no? Yes. Abang pandawo, bosu nang letre sanai ang legbang kau pumai jaya, pati ni kau rupa samcu ya, asus harung ya kau. Ang baye ang je samon imsiyo, kromo dera mo tuhan kita kuro koma kedi. Ai bidoli samo jaha hingke bale, thang ya bo kau no, nani filo apply kedi. Abang kasi chung calai nai. Bosu sanai kau bomong laru ye, ai kau rono pai diha, Tiprasa yu lau tho. Tipramotha yuloto greater Tipralen krai no minus to khakja jotono